Hello ma'am. I hojik tawdiba class ase ratio and proportion gi combined graduate level exam gi 2023 da tawgiba tier 1 exam adu gi ai question khara ka ai holake ma'am. Harib question ase ai gi shortcut method ma'am am sinari haraga yam live mong do holake ma'am video ase ai chatra sing da mokta yam thina kana gane khali ado video ase kari gumba adom da kana ba bitaraga di ai video ase support to bi moina like amasung share amam thong to biram moina mayam da ai anu ta haijage ma'am adu da class mai on silage ko yango akhoi aham mokta da sigi CGL 2023 gi July tang taramari phasip ki ko yan an question am kai lokhulaga hotke harib question ase yang ase dudi if the four numbers ko number mari ka pirame 39 ne 117 ne 17 ne amasung y ne akoi si proportion da lein hare ado ma puthoi ji y value ji puthoi bane sigi type se adum thaina degi adum hangaga leirabu ko ratio proportion gi anobu question type tin natre masi previous year question go mahan hotpa sata sing adum soi thengnani laija laiba yam easy oiba question warni angka ji hotus option trick ko mod hotpe yani ko se kamai hot ka dege number se 39 ga 117 ga 17 ga y ga makoi mari ji proportion da lei habane ko ado hana theory khangdaba missing na khangam da budi yai proportion am oragadi kari higher ge habadu matamda ratio ani mane habadu proportion ne ko for example 2:3 have ratio jiga 4:6 have ratio jiga mane se ko kangna khanda si 2:3 dum ta dau lere ko sini mana bhai je ado kangna dringe da kangna da sum thamai wane ko si ratio ni mane habji ko ko proportion ko we proportion am oitaragadi ta mari ama ani ahum mari sange ko 2 ne 3 ne 4 ne 6 ne makoi mari je proportion oire hare proportion oitaragadi magi rule ji keno mayani purina bagi fall au mari train thoi mata ani purina bagi fall kya mata ida 2 6 ka kya 12 mayani purina fall mata ani purina fall ani sab mana ga ne belu ji ko si proportion gi niyom ne ado sigi mayani purina bagi fall amasung mata ani purina bagi fall mana he base sigi meta ji sinari har kan da si anka ji line hotui ne ko ado de hoji ki meta da sinara ga ko anka je ko sita mayani purina ni si phone ga mata ani purina phone mana ne hare na thro ata disi option trick se kamai to tare sigi mayani puina phone ji 77 ja kya no 77 ja 49 9 loiba number ama soin tara ne ko number se 9 loiba number ama tara kani adu tara gadi sigi mayani 9 loi tar mata ani purina bu 9 ga y ga na ko ani purina so 9 loiba number ama ta du ne ba sida di 9 leire 9 ga kana purina ga 9 loi option ji y gi mahuta answer 9 oren khalo 49 oren khalo adu 99 ja 81 ya de ko 1 loiba si 1 already kedora si 51 oren khalo adu ta si mathai thamo 1 je si 9 puina gadi 19 ja 9 answer ji 9 lo tu si chumba yare si option number B je si chumba yai 7 lo re khalo 57 adu 97 ja 63 si di 9 lo re 63 di adre ko si chan sa ero si ju ero 5 lo re di 85 already 95 ja 45 yadre ko only kanano kan yare 51 kan yare sima kangna draga so option trick tawraga se option trick abadi ko option dagi check tawraga hot pisini option trick ase aduga mental calculation exact calculation tawdraga su adum hot pe yani khali sen ka se second mari manga dam noini ko sen ka se second mari manga du lobe abang ka ne ko arai bang ka woi si yang ka se mem ko next ta ani suba question je mem am minarasi ko question number 2 da has keno the mean proportion between 7 and 112 7 sisu arrival question oibo ko mean proportion je khang da bagi ne ba ko na luri si mean proportion abi keno mean proportion proportion mean proportion of two numbers number ani ka pirame ko a ko bomga and b ko boma ये मसुम
नंबर अनी पीरमे अदुगा मागी मीन प्रोपोर्शन पुथो हाई तारबा अब तादी कइनो तादुइसे हाइतारगदी मबानीदो प्रोडक्ट तौनारनी अदुगा स्क्वायर रूट लौगने मीन प्रोपोर्शन पुथोपगिने माय फॉर्मूला सिको अब तादी सी फॉर्मूला सिनरगा हौजे अखोइन तौदिसे केदो नंबर से 7 गा 112 नत्रा अदुदी 7 गा 112 गा अनी सी मल्टीप्लाई तौनारनी अदुगा केदौदुबा स्क्वायर रूट तौदिने 7 गा 112 गा पुइनरे अदुदी मनुंग जी क्या लोइबा तानी तरे अनी तरामरी 4 लोइबा तानी को तरे ट्रामी तरे निपान को तरे 784 तारे सी 784 से कनागी स्क्वायर होइदिनो 784 से कनागी स्क्वायर होइने मैम अब तादी सी अदु सिदे थीरो अदु निपान 28 स्क्वायर नत्रो सुमाय तारनी यारे को इलालाना ऑब्वियसली को नैना सी आई सात्रा मोइना को आई सात्रा सिंगददी आई 1 स्क्वायर दगिना आई 25 स्क्वायर दि कमसरी सिंबा पोली अदुगा ngamaga ai 40 square bo phado 40 square pha tar gadi 40 square mathung da trick ama lay ko 20 square ji ma yare ko sa 27 7 4 yare ai wa ma ke ko noina thabak exam ji tha dore CGL gum exam tha dore mena square below si 1 square dagi na 40 square bo di direct phado ko si phado gadi 41 square di trick ama lay ko 42 square trick ama lay 41 square ji खंगे है तारगदी 40 स्क्वायर दी 1600 नत्रो 41 स्क्वायर खंगे है तारगदी 40 गा 41 गा तिना क्या ताए 81 ताद्रो 41 तिना 81 ताद्रो अदु सिदा हापसेलो 81 हापसेलो दी 1681 तारे 42 स्क्वायर पुतो क्या है तारगदी 16 दगी अमे हंगलगा 17 लाने बको 16 दगी अमे हंगल मैट्रिक सी ट्रिक सी खंजिलो बको पैटर्न नमक लेबने है तारे ट्रिक हाइगद्रा पैटर्न हाइगद्रा मखंजिलो को 16 लेरे अदो अमे हेंगल 17 अदो 81 जी क्या 9 स्क्वायर नत्रो 9 स्क्वायर होय तारगदी सी मथंग दी 9 दगी महंदब 8 स्क्वायर लाने 64 सुमाना मथंग 43 स्क्वायर इगे तारगदी सी 17 दे अमे हेंगल दी 18 लाने सी 8 स्क्वायर 64 नत्रा अदो दी मथंग दी 8 की मथंग दा 7 स्क्वायर हंदरागा को 49 लाने सुमाना 44 स्क्वायर ला आदि क्या लाने 90 लाने को अदुगा 49 जे 7 स्क्वायर होगी नीदना हजिना 6 स्क्वायर 36 लाने 45 स्क्वायर लादी 19 मथंग 20 लाने को 6 स्क्वायर लाखरमिना मथंग 5 स्क्वायर दु क्या तारे 25 सुमाय तोरगा आई पैटर्न नमा लेबने आई साना सम होनर कांदा आई 40 स्क्वायर बु सिंबा पुथवे अदु 41 स्क्वायर 42 स्क्वायर 43 स्क्वायर सी मैम दे आइना फादोंना ना लिस्ट आउट तो मतमदा सी पैटर्न नमक अगोंद थेंगनेब अदुना सी पैटर्न से तौर तौर आई सिंबा पुथवेब अदुना 40 सिंबा पुरे अदुदगी 41 दगिना 50 बाउंड सी पैटर्न से आई तौर सिंबा पुरेब सी मैम नोइदुस काना नें खलेब को अदि अमुक 50 स्क्वायर बो फारे खलजिब को 50 स्क्वायर बो फारे 50 स्क्वायर दी 2500 ने दना अदु 51 स्क्वायर दी क्या तारने 51 स्क्वायर दी नाना खंगद्रे हारगद सेनी बेलू से 50 का 51 दिसिना दी क्या नो चामा अमा नत्रो सी टेन से लो सिदा अदुदी 2601 ताराने सुमाना को 51 स्क्वायर से खंगदी 52 स्क्वायर पुतो क्या तारगदी 26 दे अमा हफ्ते ल क्या तारा 27 पैटर्न जी को अदु सिदा लेरिबा 01 है बसे 1 स्क्वायर का समाने डिजिट अनि सुनब इबे 1 0 हफ्ते लगा को मथंग दे 2 स्क्वायर लाने 2 स्क्वायर दे डिजिट अनि सुनब 04 सुमाना 53 स्क्वायर दे कमाइंदा आने 27 दा अमे हेंगलगा 28 सुमदा 2 स्क्वायर लेगरा दिसी 3 स्क्वायर दी 09 डिजिट अनि सुनब को मथंग दा 54 स्क्वायर दी 54 स्क्वायर दी 29 लाने अदो 3 स्क्वायर लगी दिसी 4 स्क्वायर 60 लाने को 55 स्क्वायर दी क्या लाने 29 लाने से 30 लाने को मथंग दा 16 जे 4 स्क्वायर नहीं ना मथंग 5 स्क्वायर क्या 25 लाने सुमाय तौर मथंग पैटर्न जी मथंग मखा सतर 60 स्क्वायर बो फारो को आई सामक सुमाय तौर फारे याम थिंग काना बने सी पैटर्न जे आइना लाइक पाबा मतम द इसा इतन को होना बा होरको मतम द सुमाय इथुगा यामना फाना न होनर को मतम द पैटर्न नमक इन थेंग ने क्रिएट तो पैटर्न नुने नि थुइसी अदुगा सी पैटर्न सिनर गदि सी 60 स्क्वायर बो सिम हापुइ मैम थिंग काना बने को से मथंग द क्वेश्चन नंबर 3 सम यंग क्वेश्चन नंबर 3 द करे है नो
The present age of Rahim is 5 times the present age of his daughter Sabita. Hauji hauji oiriba Rahim gi chahi ji keno. Hauji oiriba ko Rahim gi present haitare ko. Hauji oiriba Rahim gi chahi ji kedoba 5 times the present age of his daughter Sabita. Magi macha Sabita gi 5 times oib. Here takpadi Sabita dona 1 oi matamda Rahim gi chahi ji 5 ani ratio sumaina sagat kedoba ko. Yan dare ko 7 years from now ngasi degi chahi tarik ki matungda Rahim will be 3 times as old as Sabita. Ngasi di chahi tarik matungda Rahim je will be keba 3 times say hom ahal wegane 3 times ahal wegane ko kanagi Sabita masanupi Sabita dugi ko. What is the present age of Rahim? Rahim ki present age putu hai. Hauzik sida ina shortcut yam kana ba makha ko. Ai talaka dori kari shortcut ma yam munenga se. Akhona ratio jura ama phange ko. Sida jura am pun ani phange ko. Si ratio jura ani je le raba. Aduga si ratio jura ani je gap kya leise. Si gap kya no leise. Gap se hauzik ki du kya no. Si kisna hauzik present oi budune sina keba. Sina present oi budune. Sina present dune ko. Sina kari sahi tarek matung natra. Sina after 7 years ne ko. After 7 years ne. Auta de keno. Akhona khangis keno. Amana sahi tarek matung amana sahi kya. Hauji oiba adu di sahi kya gap le re mawani maraksida 7 years gap le ko. Sima khangjil lo. 7 years gap le ko. 7 years gap le re. Adu da akhona hoji putok tu keno. Rahim gi age of Rahim. Rahim gi present age putu hai bane. Adu de akhon tawdi method ate kem nate. Rahim gi present age putu hai bane. Rahim gi present oiriba ratio values kya no 5 ne si lower ne shortcut method ama use tawdu riba ko. Adu di sigi Rahim gi present age putu hai magi ratio 5 si use tawra ne. Munna mone ngogdra diar ko si gyan taroi ko lakpham je. Si 5 se ma thamani kari gi 5 sinari bano hai taragadi mana hangi base present age of Rahim. Rahim ki present age sabrina present du oiba Rahim ki ratio value du sina bane ba into lani ko adu kanana into tawti ba ratio ni sigi gap si kano 7 ni into tawni niyom ji khangi ko adu ga ama into lani akuna sinari ba ratio ji sigi amathak ki ratio ni makha ki ratio ji use tawde dana use tawdri ba ratio ji sigi difference am use tawba kariba am ka halake ko mathak ta akuna sina du ji kene ba Rahingi present age to putu habri na magi mari leina ba ratio value je present gi Rahingi present oiriba ratio value 5 se sinarani aduga gap ji ma sina puri rani gap ko ratio ni ji ratio jurani legi gap je 7 years sina puri rani aduga into amuk tawdus kanano sijina da ratio jura ma le je sigi difference na puri rakane siniom ne ko aduga makha da tawdusina cross multiplication tawdaro 5 1 5 3 1 3 ani khadung naro 5 1 5 ko karan puri na bai tare adu tarak velu du dagi amake doba sumdagi 3 1 3 achobudi masa khadu ko doni sida lore ansa ji very easy thamam du khangal lore manga ga tare ka siga tu ga makhadana manga dai 3 khadu di tu ko thandoro manga tare kunthronga this is the answer 35 tare lore mana aduna tabasina taba atopak shortcut method ko concept sinner ko pasadum yani ko ai gi disi no khail hai na khalle ko si shortcut si ate sadum lei ko ate du ta mata mangal roige ate ju lei di lei bani ado hoji ki sigi thamam ji ko phajana khanganing ei wakanda ko yam kana bani Rahim gi hoji present oiriba putu abni magi present gi ratio ji 5 si sinarani gap sina purirani sina da ratio jura am lei do adu gi difference do no difference adi khadungna du natra sina da basi gya adu ni purirani adu makhada thamajina cross multiplication tawraga ko manga om adu bana akona se atai hanga mazulo yane ba sida Rahim gi sahi tare ki matung do iba hanga me harju si 3 ji value putholo 3 di hot kane ba se 3 ji palo hot kane ba ko mana si sabana meta si kya da raja yare mathang da question number 4 da habis kai hai no the current ages of Sudhir and are in the ratio C. Sudhir ga hoji oibu si lere 12 years ago sahi
ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯗ ꯁꯤ ꯂꯩ what will be the age of Sudhir after 5 years from now ngasi di sahi mangai matung da habane hojiki type to khotpi yani si karen hadi hoje hoje present ori badune ko present ori ba kana kana gi Sudhir ga kana ga Asis ka ko Sudhir ga Asis ka mabane ki je kedo ba ratio da 5:7 lere manis 5:7 lere ko si 5:7 lere aduga 12 years ago sahi 30 mamang da 12 years ago sahi 30 mamang da na kedo ba mani ratio ja 1:2 oiram meba mana hoji ahang is the what will be the age of Sudhir say to after 5 years sahi mangai matung do oiba puthui adu hoji ki jana putok se ba Sudhir gi hoji oiri ba sahi je Sudhir gi hoji oiri ba putok ya Sudhir gi present oiri ba putok ya nga sagi du mana hoji ki mamang gi du mana magi ratio 5 si sinarani aduga sian ni gap kya le sahi amana hoji oiri ba amana sahi 33 sahi 12 years gap leitro si 12 sinang puri rani ko into sin ada ratio zura am leji 2 ga 1 ga na to ani gi difference kya no 2 minus 1 difference 1 tarani makhadan cross multiplication toro manga nate manga ni tara somdana tare ama tare ko samana lani adudi kya tare sida matak se 5 into 12 into 1 makhadan manga ni tara dagi tare khadudi manga ni tara dagi tare khadudi hom dadra kathon dor hom ka di 4 ko 4 thungai basi 4 jiga 5 kamari manga kun tare 4 thungai mayam kun tare ko si 4 thungi bisi khangi kakna bugi je ko yan ta hodra base si kakna base u gibra sido hon kakna base matak si 5 ko 12 ko 1 ga makadana 5 to 10 7 1 7 khaduna di 3 tadro 3 ni siga di 4 adu kya tare manga mari kun adudi akhona hoji puthoi si 5 sigi ne ko Sudhir gi hoji oiri sai ju kya no kun ni mana haida after 5 years ta Sudhir sai kya no hoji kun noi tar sai mangai matung da di 5 ong ti silaga sai ku manga ta ni this is answer sumana trick si sinara sumana angka silain holo ko aina mayam gyan ta na hona bado ko kidang speed ti ullaga su aina yam thuna calculation tawdana tapna thakpai ne ko adu viewers sing marak ta su yamna kari hani yam hairaga leiba mi su yawe ko moina di yamna tapai mong da su khalam ba su yae ko adu ai di focus tawri je haitaba satra sin do haila ga ta ko ne ai ba satra di hairaga leirabani moi helu be gi da ka we moi di hairaga leirabani ai ba satra sing duna sunoina hairiba meta tu natabada aina takpis da kana ba yawra ga di modu lobby o baina hiningi si ko ai samuk su angka jamna ling leiraga su ai tuition tawra ko jadi knowledge ain ma mayam ta lei ojana takpada aina haiba mayam yawri ado aina harau zari je aina haitaba aina haijaraga su ojaduna aina khangdaba maungda aina hana use tawdaba method anoba amada mana angka du tala eba adu tardi ma aingonda knowledge kitang gain oiba adu dang oiraga su ai kanaba phangadi na coaching mayam sa lei honare ko adu wain tawra kanaba longmina ji akhui masen ko share tawminaraga aina haningi se question number 5 ko the ratio of the number of boys to that of the girls in a school is this boy ga girl ga ki ratio ji kya ba boy ga girl ratio is 11 is to 15 if there are 200 more girls girl na nupi chani heleba then boys nupa da gi ko in the school what is the number of boys nupa masama sing puthu ui sidi ra lai re mana girl ne helis kya no sida girl ne helis ratio da di 4 unit ne ratio da 4 unit hen matam da aseng ba real da heli basina 200 ne ko sidi mi am loina sing meta se loi use tor ba ngak ne ga ko adu di 1 unit ki di kolom mari ma man lupa sani ni kolom ma man kya no haibu gum mani adu di yamaro di en bi du tawdi ba 4 na sien thodi kya tara yang khai tare adu di mana hoji puthoi what is the number of boys in the school boy gi masing di 11 atro 11 unit ki putho kya tara ga di kolom ma mai ma lupa yang khai ro di kolom tram thoi ma man kya no haibu gum mani sina mo ko adu di amagi di amai ma man khanga di tara ma thoi gi di yamani natra adu tram thoi na puri ani 50 da adu ta di kya tara 550 tara mani this is the answer sidi like ko dang kaman ware very easy ware adu satra ha ma so haira mani khale adu ga haira moi du se coaching so satri ba
ꯑꯗꯣ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯤ ꯍꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤꯀꯣ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯔꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯒ ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅꯔꯝꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯂꯩꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 6ꯇ ꯗ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯗ ꯃꯟꯂꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯕꯥꯏꯗꯤꯛ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯒ ꯀꯔꯤꯒ एक्सपेंडिचर रेशियो से क्या नेबा 8:5 ने हायरेबको अदु मागी इनकम जे इंक्रीज बाय क्या मा इनकम जे 20% इंक्रीज तौरे प्लस सिनो को इंक्रीज होरगदी and his expenditure increases by 30%. Expenditure na 30% hengale si plus sinova. Then find the percentage or decrease in his saving. Saving the kaya increase to do no. Natraga handa do no of the percentage the EU. Akwen khangi saving i formula keno. Saving haibase akwen income dudagi expenditure lokthokraga lehobudu neba. Si formula gi matung ina akwai ji kedo tare. Saving gi puthokti na saving gi puthokti na saving gi ratio kya no. Nipan gi manung da manga expend do gitar ga saving ratio kya no. Saving ratio de nipan da manga expend do ra 3 oro 3 unit oro. Saving ratio 3 unit ado saving puthokti ne saving value ji makha da thamgada ratio ji. Ko aduga saving ratio ji makha thamani income dagi expenditure khadoktu natro income gi ratio di 8 ni aduga minus hairaga expenditure di kya no 5 to thambiro aduga hingal income da zuma gi 20% hingal amina 20% plus 20 ne puri tare adu expenditure do hingal amina 30 plus 30 ne puri tare handaraga di minus na puri ni ko si lore thambagi position do khangore ko saving gi percentage putu habni saving gi ratio je thammo saving ratio makha 3 ni adu saving ratio makha thamani adu saving habdi income da expenditure khadopuni income gi ratio dagi expenditure ratio khaidu sida income da zuma gi hengalibu 20 percentage 20 dun puri ba ko adu sida ju 30% puri ram adu kya tara nipang asigadi 160 dagi kya tara sina 150 adu kya tara 3 ne lo mathaksi 10 taroidro 10 da 3 ne la ni ko 10 da 3 ne la di kya no 3 whole 1/3% tare ko 3 whole kya 1/3% tare tare pol ji plus sign ne minus sign pu de ko plus sign pu jin ta pu increase ne option number C tare sida so aina shortcut ama sinari si shortcut se adum kano toro ko se adum use toro kana bani ado kamai da yang ada thaina aina 2000 ai 14 15 adai gi da 15 16 war mane aina quick maths ko quick mathematics aina angka da ko gi thuna ba mathematics ki lari ama aina ko coaching chatring ai da sum angka hining bagi shortcut yam pa magi adu lek tu leire pai adu dai sim yoram ba formula na enum sinagi yam kanai ko sam practicable way si masi ko question 7 the age of Gyanendra and the Arvind are in the ratio C Gyanendra ga Arvind ge je magi age si de leire if the sum of their ages is mabani sahi pulaga Gyanendra ga si ju laire Arvind ga gi ko mabani ratio ji 6:5 de leire ko mabani sahi ji pulaga 55 years ni what will be the ratio of their ages after 7 years from now ngasi dei sahi tarek matung na mabani gi kedoba sahi du ratio de kya hogi dui mabani sahi ji pulla kya tha 55 ta ham natro ado hoji sida de apun made kya no leja 11 unit natro sida 11 unit si apun boy matam da aseng ba apun mana kya no 55 years ne sida ang ka hot ba hone ba ko 11 ge si mana tara di kolom tram thoi maman yang khai nga manare amagi maman di haiba ga samanare adu di yamaro edi 11 si de yala di 55 ta kya tara 5 tara dra 1 unit ki bilu puthe adu di 6 unit ki kya tara ne 6 unit ki di 1 unit ki na 5 ka mana tara 6 unit ki di 6 adu ko 5 6 5 se kya no 6 5 se kya tara 30 tara ne si ju 5 unit ki di 5 no puri rakani ko 1 unit 5 tara me na 5 unit ki ju 5 puri 25 tara Gyanendra gi na 30 way kanda sigi Arvind ina 25 ne hoji orji moi sahi je what will be the ratio of their age after 7 sahi tarik matung dham natro sahi tarik matung da si 7 silani si 7 silani ko adu 37 tare sina kya 32 tare this is the answer option number B yam line hot pe ai ko ratio sam samang kane ka sulu de
Question number 8 ko. In a bag containing red, green and blue pens. Bag ta masu hongi ko kolom yaure red ne, green ne, blue ne. Red ka blue ka green ka gi ratio je red ne, blue ne, ma hai ko red, blue and green. Green ki ratio je ke do ba 7:4:9. Munne yung ko ratio ji uthong jin da soi ni ko red na hali mathang da blue lai mathang da green lai ko 7:4:9 ba khoi gi apun ma je 320 ni. How many of them were red puthui? Si method among tausi red puthui na ko ratio gi trick ama sina gi ko ai gi di aina heng theory tak pa da su yaw gram ne ai video thagat pa da ko ai gi ratio gi 4 killer method aina maming thon jaba ma lai ko 4 killer ko killer methods ko ratio ki 4 killer methods am thina common oiba anka yam thina lahan ma mating ba 4 killer methods very needed oiba ai di anka tak pada ai gi new mama lejai ko ma marak thna kai no derom ge ai di anka tak pada aina toina talak pi sai tere ki mathak te experience le ra bani na question je toina hangan da ba haibam simha pure ko ado aina anka tak ma da di star kar sinai star home piri jam toina hangalaba toina sangaba adugumba method shortcut adugumba question dune ko star ani na kitang handarani ko star amana sidi sinda hangde hangaga su ko yam maru haidi hangaga jam common oidaba sina aduna si ko mana tawe adu 4 km si am kana mani ko igi adu si ga 4 km si ga percentage ki concept me am du pulla angka si phajana ira line ko pi ayo shortcut me am ko option chik tagi kai dagi ko man calculation to du jam kana ba yango hoji aina hoji 4 km tu gi aina iroi loiba mari su method am pan ge pan puthu is ke na how many of them were red ki masing du kya na to red ki masing hangamina red ki ratio ni red hangamina red ki ratio je mathak tham gane adu ga mana clue mo di puthu na tu tel natra ba pyramid ja kolom apun madu ne pyramid sigi 320 apun ma je clue mo pyramid angka phone tana ba mana clue mo khati pyramid ba si na biro nakan na puri ge da ba se puri ri ba se apun ba oi bani na ratio da apun ma ji makha da thamne ba ko siga chana ba itare sida thami je total pen oi bani na makha da thamduri ba ratio value ji ju si total oi bani na total gi ratio value kya no 7 4 ga di 11 11 ga 9 ga di 20 sumaina tham ga ne ku tham du khange da na akhona red column red masing puthu habani na red ki ratio mathak thamani red habagi blue harama blue puthu ka ne ba ko red habi red thamani nakan da akhona scenery je angka hot ya na original blue ma clue ma di piram ngane adu nakan thamani puri rani ba ko puri ri se total value do bane ma ga sana ba mari le na ratio total gi value do ratio do ina tham ga da ba sana ba tare yare si position je bu he khangra ba du yare tun ka di 16 tare 16 70 to ne pindu tare 112 tare. This is the answer. I'm line over here. Question number 9. 9 is again. A bag contains rupees 550 in the form of 50 paise, 25 paise, and 20 paise coins in the ratio 2:3:5. The difference between the amounts that are contributed by the 50 paise and the 20 paise coin is Mano the 50 paise coin machine again. 50 paise 25 paise amasung 20 paise coin ne ba 20 paise coin masing ni puna kya no 2 amana 3 amana 5 ne sina 2 e kana sina 3 into 5 ne si ratio da level aseng value na te dana cha aseng mo to kya di ratio have sino ne khanga da ba ma akona ratio da a ga b ga gi ratio da 2:3 hai ja aseng value na te ratio have se kai no ai tara ga di taseng na har ga di chang ta ko bilu ne ma ji a ji akhona 12 ne hara ji b na 15 ne hara ji ko ani ji ratio ji kamai puthui no ta mawani gi isep si 3 ne ba ko isep ba di mawani bu yen ba ya ba khai saw bilu ji sini yen thoga tarak ko ne ba 3 ne thodi 4 3 ne thodi kya no 5 sumaina thamak ko ne ratio hai ji aseng bilu na te a gi aseng bilu di 12 tu ne ba b gi aseng bilu di 15 ne ba aseng bilu di 4:5 na te ba ko sidi chang tak bilu ne a na 4 oi matam na b na 5 ne haijaba gi wane ado aseng bilu olan gi hatara gi nga sai kak ki ba isep to aduna puri silo 3 na puri di 12 3 puri di 15 haibdi isep 3 na puri kan aseng matai
सिमा खंगो रेशियो की कंसेप्ट सिमा अब तादि सुमाना रेशियो दो लेर मजे असेंग मनते अदुदी 50 पैसे कोइन मसिंग जी 2 नि 25 पैसे नि 3 नि अमना 5 ने हेबने रेशियो ने अदु असेंग बोलंगे आइसे न पुरी आइसे तु खंग दमिन x लौसिलो x न पुरी अदु असेंग बोले को असेंग बोले को रेशियो साइन सिना रो सिदति को सुमाना असेंग बोले p 5x को यार को सा सिमा तलगे यारे हौजिक से लुपा 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे मोगी कोइन मसिंग दो नंबर कोइन मसिंग दो सी लेरे टोटल पैसा वैल्यू बुथो 50 पैसे जी लुपा दो थोदी लुपा हाफ का माने को रुपी हाफ का 25 पैसे जी लुपा दो थोदी क्या ना सामने थोकतुनी को सामने थोदी कतना हाफ सामने थोदी 1/4 लुपा दे थोदी सर 1/4 ने लुपा दो थोदी सामने थोदी 1/5 ने को अदुदी मखाई सपी की वैल्यू से 50 पैसे मखाई सपी दुने को माई वैल्यू से हाफ ने अदुदी कोइन मसिंग जगह पुरी नाने माई अमाउंट पुथो क्या तादी अमाउंट पुथो क्या तारगदी सपोज मरम कई नोमरा मखाई जी नंग मखाई सपी जी 50 पैसे जी नंग लुपा 50 पैसे कोइन जे तरा लेरे खलो लुपा क्या ना दो लुपा मंगा नत्रो 50 पैसे जे 50 पैसे जे कोइन तरा लेरे खले 10 कोइन लेरे खले जे लुपा मंगा नत्रो कमाई लाई न दो 50 पैसे हाबदी माई वैल्यू जी लुपा दो थोदी हाफ नि दना अदुगा कोइन मसिंग दु पुरी नरगा तारक पने अदुमाय तौदना पुरी नगने बसे को हाफ से पुरी तू x पुरी न क्या तारा x तारा बा कथन रदे 1/2 गा सिदी 1/4 सी पुरी नदी 1/4 पुरी थ्राइस x बाय क्या तारा सिना थ्राइस x बाय 4 कने याद रमेना को सिना कना दी 1/5 का कना दी x तारे सी मजु कनो तारो इधर 1/5 का यारे amount du पैसा total amount क्या ना a bag contains rupees in the form लुपा पुना चौंगा यांखै ने लेरिसी अदु पुना तिसना रो क्या तारे मैं पुलप सी पुल्लग लुपा क्या ताबा चौंगा यांखै दा थोक्त्रो समान होता रे अदु दिसी तिसना दी x का एल्सम लौर जारे को सिदा 4 एल्सम लौर सिदी 4x सिदी 3x सिदी 4x सिदी 550 मरी निपान 11x ताराबा 11x तुना मथक से 11x तारे मखादना 4 तारे सोमदना 550 अदुदी 11 का दी 550 अदु 4 जम सकरन x वैल्यू क्या तारे मरी मंगा कुन सनी तारे x वैल्यू अकोना गासाई खंगदबा अमा लोक्सिन गी बुक कनानो x आई सेप तुनी खल लोक्सिन गिना त्रो 200 तारे वैल्यू फंगे मान होजि खंगी जे केनो the difference between the amounts that are contributed by the 50 पैसे 50 पैसे की amount का 20 पैसे की amount का हमने 50 पैसे की amount क्या ना x नहीं 20 पैसे की amount क्या ना the difference between the amounts that are contributed by the 50 पैसे and 20 पैसे कौन ना 50 पैसे सी difference क्या ना है बने सी समान होता है सीधे अंक होता है 0 तारे ना सीधे असैना अखोन होली लेरिजे अरे मतार में क्वेश्चन मुनिंग उदबई सोयबने क्वेश्चन मुन पाहोद्रे बको द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसे मखाई से पी अमसु 20 पैसे ना कंट्रीब्यूट तौर अमाउंट दुगी खेनब क्या नोय असै सिदा लेरे तु अखोन x पुथो बिलु चु पुथो नो होना लेरुरेबा अखोन सिदा खंग बजे 50 पैसे ना कंट्रीब्यूट तौर अमाउंट क्या ना 50 पैसे की सी नत्रो x 20 पैसे की क्या ना x ना समान नत्रो अदो x से समान अगर दुरे खादुना डिफरेंस पुथो है डिफरेंस x के डिफरेंस 0 ताराने सिदा डिफरेंस तो करी x नतबा अतोबा 0 नतबा अतोबा तारा मग दिसी x बिलु पुथोगा दम होटकदौने बा सीदी x समान नरममिना साइ डिफरेंस 0 दम ताराने असाइना क्वेश्चन मुन पारामदे अदम होलोसिलमदौने मका होलुबे तका होइद्रे अदो होल रिजु कानाबदी लै सी मानरमद्रगदी होरे x की फंगम कदबनीना x पुथोपि नियम दुसु खंगौरी जुबुदी फरे को यारे मैम सी क्वेश्चन नंबर 10 हाइज के नो द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस थर्ड प्रोपोर्शन पुथोपि दी असाइनमेंट प्रोपोर्शन पुथोपि लेगरे को थर्ड प्रोपोर्शन पुथोपि से मसिंग अनि पीर हंगदौनी माइ नियम दिको थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ नंबर अनि का को 2 नंबर्स पिरकनेबा
two numbers A कौबमगा B कौबम पीरे खलो number अनि नी बसे सुमाय पीरमगा थर्ड पोजीशन पुथोए हारबा अकोन बगी number जे स्क्वायरिंग तौसिलगा अहान माने येनगनी माई फॉर्मूला सि खंजिलो को सि पालगा अंक जि होलसि अकोन मद पिरामिड स्क्वायर तौने हम नत्र सि अकोन मदुन सिनी सिना अहान मदुन नत्रा अकोन मज स्क्वायर तौर x minus y स्क्वायर तौर अदु अहान मद कनानो x स्क्वायर minus y स्क्वायर येलो सि जु लाइरे अदुदि मखाजी x minus y हाइदि a minus b a square minus b square ni na a minus b amana a plus b lairani ko somna na kai lakpa x minus y je anirak ne b square hai je aduna anirak la ni x minus y anirak x minus y ka thona ne adudi x minus y de x plus y ye loidro adudi option number b tare lai ko sima so yam lai re sima yamo sigi last question ne aina collection tori si ko mayam lairi ratio की क्वेश्चन याम हंगन मने अदो हंगन दो क्वेश्चन मैम दो इना खरग कलेक्शन तो निसिना लास्ट वी दुनी मैम को सिमग तौरसी E405 is to y को सी पिरा में y 0 दे सावेले बेलो y पुतो सिदा हाइर जाते केम नते को मैम प्रोपोर्शन की कॉपी निसी 405 का is to y is to 125 है जे सी इक्वल टू का समान को माना बनेबा si ratio ni mana di proportion ne habadu ne ba adudi mayani puina baga mayani puina di y square la ni mata yani puina phone ga mana habane y is 0 di saw hele ha di positive lo habane hadi y is mangan ge hatara ga square root tawi dana sumaina 405 into 125 square root tawi di 4 ja khuni square root tawi ki tawa plus 2 natre harga na or minus 2 phangi dana answer ja adi jumanung da mana hoji haning is positive oil low 0 di sawale di positive oil low hai ba samane ba londa ji ko sima khangjilo adu de hoji akhoi square root tawdu re square root to matam da akhoi saduk ya ba je si dikha tara final puri di manga ni pa ni 81 si final puri di kya tara 5 ka 25 ka natra minus sadu adu di square root laire si di si 5 ani le ji di square root to di 5 am thu ani ko 81 the square root to the 9 am thu ani 25 square root to the 5 am thu ani adu kya thara manga ku manga mapan chani ku manga ko 225 square root to the sida ani myam kya dawi ko sia 5 ani square root to the 5 am thu re 81 square root to the 9 am thu re 25 square root to the 5 am thu re adu puri na sma dare myam ko ase na hoji ko CGL tier 1 की क्वेश्चन खरा रेशियो की नहीं नरी से मैम से मैम ज्ञान ताबीरगदी को आई बुनु सी बिबो है ना आई वीडियो से लाइव हम तो बिरमो अदुगा अतोप साथ मैम सु उब फंगनबा सियासु तो बिरमो तो आइना तौनिंग में प्लान जके नो CGL tier 1 की 2023 धांगी tier 1 क्वेश्चन जे चैप्टर बाय चैप्टर आई लोइना सॉल्व तोगे न खन मने आई रेशियो दगी हौरुरे असिंग बगी आई जे वीडियो रिकॉर्ड तो बगी मतम से आई लेजदे बदन हजि पुंग बरो तादोरे को पुंगे तरा तरामतु मखै तारे आइना रेकॉर्ड लौरि जे हजि मिनांगे को अदुना आई मतम नै तबने आई ऑनलाइन क्लास तवे आई ऑनलाइन द ताइबा छात्र सिंग नंबर सिस्टम ताइ मखै द ताइबा चैप्टर सिंग जे इरोइना ना हाइ तारे को मोइ ताकबि जे रेकॉर्ड लहरगा दमाइ तोरगा आई यूट्यूब द छात्र म्याम यंग फंगना बदमान अपलोड तोरके खली अदुना आई जे नंबर सिस्टम द ओइना होराने मकोक तगि को अदुना mayamna si kanarni khalagadi adum yengbiyo adu kazu kanarni khali maram di CGL je handaki August September swai exam thadorobani adu nangnana bhai CGL mamangi 2023 ki tier 1 question jing je chapter by chapter ama number system hare number system ni nomagi question khara holaga namini ni humni magi so question do losin ba mathangda chapter amam pai sumai chapter by chapter ai losin gena plan to bone yare ma'am adudi ngasi gi ai class matang se losilagi ko thank you all ma'am